Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Bleshibun mentah kesni nak kalian ke Executive Committee jom ke Khasil Autonomous District Council haringkat bagi EM Kijongi bakun tup di Pak Victor Rani belong local MDC jom ke Jirang Constituency ringkat bagi EM in charge jom ke Revenue di Pak Alvin ringkat bagi officers bagi licensing officers di enforcement superintendent di staff jom ke District Council nila wan hiar mentang sengi sini po bernihat hadu hamni po khana para kadau kejingwan kejungi kadai halor ki saupun riu teli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ke United Khasi Jati Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act. But kini kisau pun riu teli ki dukan ki bala long try de ki bomdi ki khasi kila penya ye kini kedukan tala bunsnam. But nak kalian ke council kalalap ye kini dang kinjat benai menta dang ar benai. But nila shim ye ki kerteng ki jongki. But katkum ki kendon an la aibor ingi nila pha ye ki notice ye ki Banwan mi siya council anda lapha kabaningkong la aipor ki klemwan mi kabaaru la aipor ki klemwan mi but day halor kata kabangi lapha e ka closure notice mentasni daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun ru kali ki dukan hapo bernihat ki bakun thuk nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngasro ban penpau kajing ai play ke bekerpang nak kalian ke executive committee yaki samla ki jungi ki batang syutip baka executive committee kan wan hiar ban kenra trading license shekini ki border area nak kalian jungi lawan senran lang dan step ini ke bakan thup ika Khasi Students Union jongkar northern region napo i president jongkar bernihat unit iba wan perang mautho Bat ipa John Linggo ibelong president jongkar Nongpo unit nangta Nongpo circle nangta nakamenta iba Marcus Martin ibelong president jongkar northern region HNYF bat kumju naka central body HNYF ba bless bat iba Steve Kriam kini bat ringkat bagi khot jongkar Khasi Students Union bat kidkhot jongkar HNYF lawan mensenang nam yengi ban ya trelang bat ni na mentaban pendap ini ke kam mentasni bat hak ni ke jingwan ke jungi mentasni kalong du ke jing mentoi yengi ban tip bat ban ui dalam ki jong hikmat baki dang don du sakiwe ki jai penrio ibam de ki Khasi ki ba wan khai shani ke ri ke jungi klem ki kot isla ki babiang bat nadu nang tena po bernihat jorobat hadu ni khana parangi lapun smart teli kidukan film ki kon islam de bat ngelapat ha ya ki officers badipai ya kani gajaka bakin I notice lut yang paro khoi bakin habban penbiang kot islam tang hapo sitayo penbiang kot islam de nak kalian jungi ngin yai budin nak kebentakan ni ka issue jongka trade license namar ba ya ka jai benriu Khasi mentah ngai i bala sedang ban syahyat khma haka khai ka pateng namar takadaw ngi don kam ban penklaim yang sahisian ni ka khai pateng para Khasi ki jongi namar takadaw lingba kani ka jingle na kaliang ka executive committee ngai scam kanang aimen sim pat ki samla ki jongi ki ba don sub let's say ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba fair haka kam khai ki business bakin one bentur khidmat banyo ban shim ban kini biang ikini ki business ki bakil alet lagi bai pat je brio namar kat kum ka act jom ka United Khasi Jati Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act bai kinu ki kam ki balala ki Khasi ki jungi ban tre ni hap ban cancel no ye kita ki license ki bangila aish ki bai pat je brio denga ai ku play kerpang ru pentak ski ngilai don lang ki long keme nang ni na po khana para bat ngaspa ben pentip abang apoi hang ni nasu ban kam sim namar
ngi kilong kami kimi syakmat ban pedang subhai ngi bat habang akli naki katnu yang dan khana para ipen pau badan tang kumba atusan ye te kamde ka basuk eki ban syong hang ni hapo border bat ka asam khamtam ba kanong ba bahti bakin dan tak atusan ye kijak demokrasi nama tak tahu ngakwa ban ai kini kubor ye kinong snong hani ban nakaliang ka council ni dia dan kat baki hakenu kenu ke benta nalor kini ka trade license ki bangiwan tentang sini ngin sawan dia sa kawai pat ka inspection nam ta ka kendo ba siap wat hadin kata in sawan sa nam ta ka kamsin syar khadar snong hakini ka area ka tungi nang bayi kini kilai teli kimat ngin nang la pen khlain andala khlain kini kilai teli kimat nasoba ka je bendeu dungi kan sedang don ka jingkerben khamtam hakini ki benta ka ambon meklea ba sa dekini deki ek ki bangiwan